Lingabe linjani bakwethu ngezindawo igama lami nguThembani Dube ovela esizweni sakoDube esisenkayi. Lamhla ngibuya futhi ngilandelela umlando ukuqopha umlando wethu wakoDube. Kuleyani viki ngikhuphe ivideo ebikhuluma ngemiphumela ye-research esathi thina ukuyiqopha. Ngabuya lemiphumela yakho. Ngase-ke ngithembisa ukuthi ngizobuya kule iviki ngikhangele kokunye futhi okuhle owesikubona esikucupha kuzihlahla zemiphumela ye-research le siyenzileyo. Lamhla ngibuya lejaha lapha elingemva kwami uMatikiti Dube. UMatikiti ke ngukhulu omncane obezalwa lokhulu onguye ozala ubaba uJack Dube. Njalo uJack Dube la ezalwa lomunye futhi ukhulu omncane ukhulu uManayinayi. Bona bezalwa nguNdabambi Dube. uNdabambi yena ezalwa nguChochoma. So ngakho ke lamhla nithe hayi ku background lapha ngibe lexhegu lami leli libe lingiqondisa linginika umfutho ukuthi ngizame ukubeka lokhu engikutholayo. Kungayisiko ukuthi lokhu engikutholayo kuyiBhayibheli. Cha, izinto nje engizibonayo ezivela ku research or kumqophamlando wakoDube. Ngangipromisile ke kuleyani viki ukuthi hayi ngizabuya ke ngikhangele enye i-part of the history that's very interesting. Bengifisa ke ukuthi ngikhangele amajaha amabili. Elinye ijaha ngelivela elazalwa nguChochoma Dube eliphuma lapho kumlando wabadala nxa abadala besinika umlando. Bathi kule jaha lalivela elalizalwa nguChochoma. Then ngibe sengibuya ke ngizokhangela indodana evela kulukhulu abadala benkosikazi eSiganda basinika igama laleyo ndoda. Indoda lelayo kukhanya is of interest. Ngiyibona of interest as well. Kuthi towards ekucineni ngizokhangela nje what I also found very interesting. Amagama asehlahleni lezi atholakala kusihlahla sikaChochoma aphinda atholakale kusihlahla sikalukhuni njengokutsho kwabe inkosikazi eSiganda. Ngithe ke ngithi ngilokho ngikhangela ngilokhu ngiqathanisa lezi zihlahla ngabona nje kule ipattern very interesting. So sizabuya kumagama lawo ngiwabeke. Sibuyele kumlando lo esawutholayo ngoChochoma le ndodana zakhe. Kulenye indodana lapha engazange ngiyibethe ku video yakuqala. Ngapho nguyithi halala ngisayikhuluma ngayo kakhulu. Indodana kaChochoma le igama layo libizwa uBhibhiza Dube. uBhibhiza Dube sathi sithola ke kumlando satshela ukuthi kwakule ndoda okuthiwa nguBhibhiza Dube. Kodwa ke uBhibhiza Dube kasazange abe lenhlanhla yenzalo. Njalo uBhibhiza Dube kasazange athathe abe lomfazi. Yikutsho kwabadala lokho. Bathi kodwa ke lindoda iBhibhiza bathi yayithanda nje ukungathi ihamba yodwa. Kodwa isiphoqo kakhulu. Bathi yayisiphoqo kakhulu. Bathi wawuyithola ihlezi embeleni wesibaya. Kuthi nxa abantu bebuya bezosenga yona iyabitshaya ubuphoqo kuphela waya lensizwa. Bayithi nguBhibhiza Dube. Kodwa ke uBhibhiza Dube bathi hayi kasazange abe labantwana. Kodwa ke hayi abadala balikhuluma leli gama uBhibhiza Dube. So bengithi ngulethe lumlando likhona ijaha
elalizalwa labondabambi uBhibhiza Dube lilabafowabo ondabambi oMalunge uSilo lodadewabo uMkhuhlane kodwa ke lona laseliswela inzalo ijaha leli abadala balibiza uBhibhiza Dube indoda nje engiba le interest ngayo nxa abadala bekubeka babekubeka bakitazeke kuma audio videos lawo ukuthi hayi bekulensizo lapha ekaChochoma ebizwa uBhibhiza njalo bathi bisiphoxo kakhulu lensiza kodwa ke ibithanda nje kungathi ihamba yodwa ihlala yodwa nje ile ngqondo yayo yodwa kuthi ke ngase ngikhangela uBhibhiza ngase ngisuka ngisiyakhangela isihlahla sika esesigande senkosikazi lesi ngase ngithola ukuthi indodana le abathi yazalwa nguLukhuni uNkalakatha layo yayingelanzalo ngendlela abadala bakubeke ngayo abenkosikazi but waba ke kasazange athole inzalo uNkalakatha okungiphoqa ke ukuthi ngizame ukuthi ngikhangele ukuthi ngiqathanise ukuthi mhlawumbe phakathi kwakoChochoma lakoLukhuni kwakusenzeka ukuthi kungabi labantu abalenzalo ukuthi mhlawumbe linto yayi-genetic ngangitsho ukuthi 100% yayi-genetic but ke ngokukomparisha ngokuqathanisa sibona okule ndodana ngapha engalanzalo koLukhuni kube le ndodana ngapha koChochoma engelanzalo nxa sisikhangela futhi indodana ukaLukhuni uNkalakatha baqhubeka abadala bathi hayi indodana le lanxa yaswela inzalo kodwa okunye okwakusobala ngayo yikuthi yayigagasa lindoda yayilesitama lokho abathi isitama nxa usithi uyakhangela koChochoma kumbe lakoLukhuni ukugagasa kukhona phakathi koChochoma phakathi kwezihlahla lezi okungabe futhi kukhombisa ukuthi kungabe kule genetic issues around that kuDube koChochoma kanye lakoLukhuni ngendlela abeyinkosikazi abasibekela ngayo isihlahla lesi njalo abasinika ngayo indodana uNkalakatha amadodana la ngithe ngikhulume ngawo ngomabili ngoba ngithe ngithi ngiyakhangela nje ngacubungula ngaqathanisa ngathola nje ukuthi kukhona okunye okungenelanayo phakathi kwabo kodwa hatshi uBhibhiza abazange batsho ukuthi wayigagasa cha kodwa nje ungathi uyakhangela koDube bakhona abanye abakade belesitama kumbe abalesitama ngase ngihamba futhi ngisehla ngase siba lenye interest as well ngathi ngiyakhangela izihlahla lezi ngabona ukuthi izihlahla lezi zilamagama afananayo amanye akhona ngazibuza ukuthi amagama la is it by coincidence kumbe babesizwa njalo babehambelana kumbe babesizwa ukuthi kulobani kwesinye isikhathi ngabe kuyi-coincidence ngokubona kwami kodwa nje i-coincidence yangikhona inhle kusho ukuthi ngamagama acommon kakhulu kwelakithi eMathebele yiwaphi-ke amagama engiwathole ngapha koChochoma ngaphinda ngathola ngapha koLukhuni ngendlela abekosikazi Siganda abasinika ngayo i-information le ukuthi ubani wazala abantu ubani wazala abantu ngithole la amagama abakhona ndawo zombili anqa zombili
Kule gama elithi Emily, Emily I think ube ngomunye wabo aunt Emily. Umntaka auntie ngubani angisaqondisisi kuhle, ngizakodwa lelo gama likhona elithi Emily. Kule gama elitholakala ngapha koChochoma liphinde litholakale ngapha koLukhuni. Kule ndodana ebizwa ngokuthi ngu-Eleki. U-Eleki ukhona, umfowethu ukhona ngapha Eleki kubaba uSayele. Kube futhi legama elithi Siphathisiyo. Ligama mbona ukhona umntaka aunt okuthiwa nguPhathi. Ngibona ngathi nguSiphathisiwe la. Ngangaphambanisa. Kube khona igama elithi Sitshengisiwe. Ngibona uSitshengisiwe ukhona ngakithi kubaba cousin uElliot Salindani. Ngibona ngathi kunomntwana okucina abamuthi Sitshengisiwe. Kule gama futhi elitholakala ungazombili. Kule gama elithi Nhlanhla ngapha koLukhuni eSiganda kuNkosikazi. Kube kanti umfowethu ngapha koSalindiwe umfowethu igama lakhe uNhlanhla evela ngapha koChochoma. Siphinde futhi sithole igama elithi Mthokozisi. Silithole ngapha koLukhuni. Siphinde futhi igama leli silithole ngapha kubaba omdala uSayele uMthokozisi. Sibuye futhi sithole elinye igama elitholakala ngapha koLukhuni. Igama elithi Fisani. Lo nguFisani wakoNdlovu kodwa uzalwa zintombi zakoDube. Ngendlela abakoLukhuni abakubeka ngayo. Fisani Ndlovu. Kuthi ngapha ngakithi kulomfowethu ozalwa ngubaba omdala uFisani Dube. Ngikubone nje kuyinto engikhuthaze ukuthi ngike ngithi ngikhangela ukuthi hawu isihlahla lezi njona zinje kanje lokho ngizikhangela ngibona kuyini okuhambelanayo, kuyini okwehlukeneyo. So ngase ngithola nje zona lezi zinto ezimbili ezintathu ngalawa majaha uBhibhiza Dube lo Nkalakatha uthola ukuthi babengathathanga, babengalabantwana, babengalabafazi, babengalanzalo. And kuthi ke ngapha siphinde sithole futhi ukuthi uNkalakatha wayengumuntu wayegagasa. Sithole futhi ukuthi bakhona koChochoma abagagasayo. Sibe sesizibuza ukuthi kambe kungabe kuyi-genetics na? Lowo ngumbuzo. Akutsho ukuthi kunjalo. Kodwa umbuzo nje ukuthi nxa usithi uyakhangela nje indaba le ubona ukuthi mhlawumbe ngeke kungabe kule genetic component eyenzakalayo la ekhona. Njalo yona le into yenzalo ukuthi kube le lack of inzalo ingabe genetic na? Eminye imibuzo lesilayo. Ngase ngeke ngihamba ke emagameni. Lokhu kungabe kuyi coincidence. Kodwa ke sithola amagama amangaki? Amagama ayi7. Engabe more than 7. Kodwa sithola amagama ayi7 atholakala ngapha aphinda atholakala. Asazi ke ukuthi angabe i-coincidence kumbe kwakusazakala ukuthi ngabe bevakatshelana bexoxa kulobani kulo Eleki ngapha kwakusukusiba lo Eleki ngale kulobani asikwazi. Kodwa ke imiphumela yezihlahla lesi isinika lokho. Ngibe sengibuyela ke ku video ya last week eyayikhuluma ngemiphumela lokuthi research liyana yaqaliswa nini. Kwaba ke lezi gwenqa zomlomo lapho engathi khona i-research le yaqala ngoSeptember 2001. Cha, i-research yaqala ngoSeptember 2021. Roughly about 4 years ago. So ngitheke ngikuqondise ke lokho. Ukwenzela ukuthi ungalahleki.
i-research yaqasha ngo-2021 cha ngo-2001. Ngithe ngibuyela lokho ke ngithi hala ngalokho ngikutholile jaha babethi ngubhibhiza bathi laliyisiphoqo kakhulu kodwa ke lasuka laswela inzalo livela koChochoma kungumntaka Chochoma kuthi ngapha ijaha leli likaLukhuni uNkalakatha bathi lalo laswela inzalo kodwa lalilesitama laligagasa lalisaziwa ngakho lokho bunjalo ke ngase ngikhangela ukuthi mhlawumbe kule issues ze-genetics phakathi but kakutsho ukuthi ngithi for sure kule issues ze-genetics but kungenzeka ngoba abantu abayihlobo kulokuthathelana ku-genetics labo kube khona nje ezinye izinto eziba common as long as beduzane genetically. So yikho bengilakho lamhla ngiqhutshwa lijaha leli elihle elilibona ngemva kwami uMatikiti abanye bathi nguPoto uMatikiti ukhulu uMatikiti alale ngokuthula. Siyabonga kakhulu.